دما خوش ببینرین هجا ایرو شش مجدار 2023 روژان روژا دوشمه بویا رو گشتن هر سرکی و هر بالکشین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا مهک دسر شری دنابرا اسرائیل و حماس را در باز بوده افشر بطیبت جبو غزایان قد به آوه که حسان در باز نبو آنگو مهکه تجی به اش بو غزایان در باز بو ارتش اسرائیل راگاند کو ده نوا 24 ساعتین در باز بو ایده 405 جهندن ین کو هات بون دست نشان کرن بمباردمان کرنه لآلیه که دنجی غزا به نوید جالی اسرائیل و هاتا قد کرن و هجدری خستنین کو گریدای نتوین یک بویجن ایدید بیشن بس و جبو روشاهی داخوازا آگر بسته دیکن. لغزای شف بیدنگ در باس نابه. داربون شوی باگری جبومبین اسرائیل دردکه و جه خواه جروناهی را دهیله. ارتشا اسرائیل ده 24 ساعتین در باس بویده قرقولک حماسه کنترل کرن. او آگاهی ده داخوانی فرمی ارتشا اسرائیل ده هاته پاروه کرن. ارتش دیار کرکو هزینوان ده نوا 24 ساعتین در باس بویده ل 405 جهان خستنه. ده داخوانی ده هاته راگهاندن کو ده نوا فرماندارن حماسه ده ین هاتنه کشتن شف اولکاریه تایبت جمال موساجی هیه. ارتشا اسرائیل اشکره کرکو هزینوان جباشور باجار غزای بر به دریا سپی و پیش و چونه و شریدا غزای جنیوی ده قد کرنه. وزارت تندرستی حماس جی دیار کرکو اسرائیل بشو بمباردمانه که گران لغزای کر و هرکیم 200 کس هاتنه کشتن. وزارت ده پیام خود اشکره کرکو افدان تنیال باجار غزا و شریدا غزاینه. بردفکی ارتش اسرائیل جوناتان کونریکوس روژا دوشمه به داخوانیه که بانک سیویلان کرکو باکور غزای بترکینن. کونریکوس گوت به وی رنگی امیکاربن حماسه گله بگله تابور به تابور جشریدا غزای باویجن و بگیجن آرمانجا خواه. I now give the floor to those members of the council who wish to make statements. سروکین سازین سرکه نتوین یک بویجی به داخوانی که هف پارکو کم جهراند که هرسا خویال همبر کشتنا سویلان آل غزای آنین زمان. سروکین رخستنان تکلدار شر نابرا اسرائیل و حماسه ده جبو آگربستا مروویا لزگین بانکرین. سروکین سازی نتوین یک بوی گوتن نیزی مهک جهان لپشبر روشا لإسرائیل و خاکا فلسطینیا دبن داگرکریه دنه لپشبر هجمارا مرووین جانا خواج دستان شوق بویه و برنگه که ماتمای دشوپینه. سروکین 18 سازیین کو اونیسف برنامه خورکه جهانی و رخصتنا تندرستی جهانی جی دناف دنه خمگینی خویا جبر زده بونه هجمارا مریان آدشار نابرا حماس و اسرائیل ده آنین زمان. سروکین 18 سازیان گوتن بیویستیامه با اگربستکی لزگین هیه. بو سی روش ایدی بسه دوی داوی لویه که به آنین. بله هر هم وقت شری لنوا غزه و ایرش اسرائیل لسر غزه یوی جاریم هر تم چاوی کی وی لباکوری ولاتا لباکوری ولات جی سنوری به لبنان رهیا اجبر وی کی اسرائیل به فکر کنگ و ایرش که دجوار انگو شرکت دجوار وی لحرم بقومه هر داوی ارتش اسرائیل راگاند کو جسنور لبنان لهمبری تانک کی وان ایرش بک هاتیه سر ارکانیا اسرائیل جد بجه او جبو شرکه به لبنان رژیم آمدنه
Di demekî ku artêşa İsraîlê Xeza daye berxwe li sînorê Bakurê wî welatî şer dijwar dibe. Êdî şerê li sînorê İsraîl û Lubnanê jî dijwar dibe. Artêşa İsraîlê ragihand ku di encama gullebarana ji Lubnanê derket, tankekî wan hatiye deribkirin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku welatiyekî İsraîlî jiyana xwe ji dest daye. Hezbollaha Lubnanê jî piştras kir ku wan li ser sînor êrîşek li dijî komek leşkerên İsraîlê pêk anîne. Artêşa İsraîlê jî ragihand ku sîstema wan a parastina mûşekî balafrekî bêmirov ya ji Lubnanê hatî şandin xistine. עברו 3 שבועות מתחילת המלחמה. למלחמה הזו יש שלבים. Serfermandarê İsraîlê Herzî Helewî ragihand ku artêşa xwe ji bo êrîşekî mezin li ser Lubnanê amade dike. Helewî ku leşgerên li ser sînorê Lubnanê ziyaret kir got, em herkêliyê ji bo êrîşa li Bakur amade ne. Em dizanin dibe ku ev yek pêk were. Helewî bi domdarî ev tişta anî ziman. Armanca me ew ku ne tenê li şerîda Xezayê li tebahiya sînor jî rewşekê ewlekariya baş çêbikin. Hezbollahê iddia kir ku li gundekî başûrê Lubnanê İsraîlê bi balafrekî bê mirov êrîşî maşîneyekî sivîlan kiriye. Di êrîşê de 3 zarok û zapîra wan mirin. Piştî vê Hezbollahê bi rokêtan êrîşê kiriya de şîmona kir. Serokwezîrê Lubnanê Necîb Mikatî jî hedefgirtina sivîlan şaliye İsraîlê ve weke êrîşeke li dijî Lubnanê û sûcekî hovane li dosyeya sûcên zagirkeriyê zêdekirî bi nav kir. Artêşa İsraîlê jî daxuya kirin ku wesayît bi gomana çeke ve diguhest û ya terorîsta ye ev êrîş pêk hatiye. Hat gotin li ser bûyerê lêkolîn tên kirin. دووەختێکی ئەفشەر û مەترسیا بەرفرهبوونا هینایا vê şerê dewam dike de trafîkeka dîplomasiye ya zêde heye. Wezîrê Karê Derve yê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Antony Blinken ev bi rojane li rojhilata navîn bi hempişeyê xwe re di nava danûstandinan de ye. Herî dawiyê jî piştî Îraqê Wezîrê Amerîkî berê xwe dabû Tirkiye li Enqerê bi hempişeyê xwe yê Tirkiye Hakan Fidan re civiya lê piştî daxuyaniyê jî piştî hevdîtinê vê carî ti daxuyaniyeke çapemeniyê nehate dayîn û ev yek bû sedema ku pirsên gelo di navbera aliyan de nexwîkî derketiye bi xwe re anî. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê Antony Blinken dû serdana Enqerê kir. Blinken îro jî li Wezareta Karê Derveya Tirkiyê bi hempêşeyê xwe Hakan Fidan re civiya. Civîna di navbera her dû aliyan de li çapemenî girtî pêk hat. Di civîna ku 2 saet û nîvan dewam kir de daxuyaniyekê hevpar a çapemenî nehat dayîn. Tê gotin wê daxuyanî bawekî nivîskî û cuda were dayîn. Piştî Enqereyê tê payîn ku Blinken serdana Tokyo, Seul û Delhiya nû dike. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê berî serdana xwe ya Tirkiye, serdana İsraîl, Ürdün, Filîstîn, Kıbrıs û du jî serdana Iraqê kiribû. Blinken di serdana xwe ya Iraqê de bi Serokvezîrê Iraqê Mehmet Şia Sudanî re civiya bû. Li wir jî geşedanên li Xezayê hatin nirxandin û hate diyarkirin ku divê pevçûnên li wir belav nebin. It was a process to actually get that moving, but we had a commitment to do that. Wezîrê Karê Derveyê Amerîkayê piştî hevdîtinê daxuyaniyek da wiha got. Em naxwazin bi Îranê re rûbirû bibin. Lê em ê ji bo parastina ewlehiya welatên xwe her rê û rêbazê bikar bînin. Balkêşe ku piştî vê hevdîtina bi Blinken re Serokvezîrê Iraqê Sudanî serdana Îranê kir. Belê hemam ji nûçawa me gotina dawiyê dewam bikin piştî hevdîtina ku di navbera Serokwezîrê Îraqê Mihemed Şia Sudanî û Wezîrê Karê Derveyê Dewletên Yekbûyên Amerîka Antony Blinken de
ایروژی سودان به بایا بزی خواه گهانتارانه لور به سرکومار ایرانی ابراهیم رئیسی را جویا ابراهیم رئیسی جه داخلینیا چاپمنی او کو هفپارا هات داین ده جاره کدن جه روشا لغزای دولت یکبوین آمریکای توان بارکیرو گوت دوی دمل دست آگر بست ورا راگهاندن. دو وزیر کار زروی امریکایی آنتونی بلینکن لبغدایی بسرک وزیر عراقی محمد شیعه سودانی رجویا. پشتی و ایک جی ایرو سرک وزیر عراقی سودانی چو ایرانی و بسرک کمار ایرانی ابراهیم رئیسی رجویا. پشتی جوینی هر دو آلیان زاخویانی که چپامنیه دانه. ولا سيما في قضية اليوم ابراهیم رئیسی امریکا به تهمت اسرائیل تشویق کشتن فلسطینیان لغزه دیگه توان بار کره. رئیسی جاردن بانگا آگربستا لزگین جبو غزه کرو گوته. دوی دمل دست بمباران ورن سکناندن. آگربست ور راگهاندن و آلیکاری جگلی غزه یه مظلوم و برومتر بداینه. سرکومار ایرانی ده دوامات زاخویانی ده و هاگوته. اف سوجین لدجی مروفاهیتی نکرن به پیشگیری امریکا و هن ولاتین اوروپای جالگی رژیماسیونیست و تینکرن و اف قرکرنکه. رئیسی دیار کر ادعایا که امریکی هول دادن آلیکاری بدن غزه نراسته. سرکو وزیر عراقی سودانی جی دیار کر که عراق پیشگیری ده آواکرنا دولت کسر بخیا فلسطینی. لالیدن سودانی دیار کرد که او هول دادن پیوندین عراقی به ایرانی را باشتر بکنو گوته. باشبونا پیوندیان جبو هر دو ولاتین مسلمان و گلکی باش ببه. جبر ویکی امی تجاری نهیلن مترسیه که شالی عراقی و گفیل ایرانی بخوا. وتهجير وسياسات استيطان وتجاوزات على المسجد الأقصى. بله ناوا افریقا جی ناکوکی نافخوی دنابرا ولاتان ده دوام او یک جوان ولاتان جی سودانا کو اف جی ماه نیسان اما جی 15 نیسان حتی نها لناوا سودان شرکت دستلاتداری حیا هری داوی ده ایریشه که کل هریما درمان قومی ده بیتری 20 سیویل مرن. لگوری داخلانی چاپمنی یا کمیتیا پاریزران آلیگری دموکراسی کو بمپیکرین مافی مروان اندشر ده قید که دشریگران اینا برا هر دو آلیان ده توپک لبازیر کتیم. لگوری نوچیا آفپی ده بویره کو لحریما به 200 کیلومتر دوری پایتخت خرطومی ده بیتری 20 سیویل مرن گلک جبرین داربون. 15 نیسانی و ارتشا جنرال عبدالفتح البرهان و هزین پشتوانیا بلسین جنرال محمد حمدان شردکن. لگوری تغمین سازین سیویلین جواکی دوی شریده بیتری 9000 کس مرن. نتوین یک بوی جی دیار کرن کو جه دسپیکا شهر و 4,500,000 کس جه خواه کچ بر بونه. هات راگاندن کو بنه سازیا ولات جبر شهر ویران بویم. بله هزین شورشگرین چکدارین کولومبیای فارک راگاند کو وان خواه جه پیمانا لحفکرن یاد به حکمت را دانا آلیه که صداماویه که جیم اداد که کو حکمت لگوری پیمانی تف ناگره و او یک بویه صداما کو حتی وان بریارا راوستاندنا پیمانی دایه. فرمانداریا گشتیا ناوندیا فارکی گو پیمانا دیروکیا آشتیا 2016 رد که به داخویانیه کی گود. جیرو پی و دانوستاندن و روژاوا کومه به حکومت را لسر لحف کرنه رادوستینن. Conformado por rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016. ده داخویانی ده قالا خالین بونه سدما بمپیکرنا پیمانی نهاته کرن و تنه هاته گوتن. دولت باهنگی تبناگره. هروها هات راگاندن کو حکومت بو پرسونین لهرمین MSC لینه ویسیونه که ملیتاریست هنجی دوام دکه. دانوستاندنین جبو بیچکرنا 3500 گریلاyan و بداوی کرنا سرهلدانا چکداری دمها جوتمه ده لباکو روشلاتی ولید لهرما تیبو دست بگیری بو.
پشتێکو وان هەفدێتنان بەرەنگێکی فەرمی دەست پێکردن وەزارەتا پاراستنê biryarnameyek weşand û bi vî rengî agirvestekê dualê ji bo sê mehan dest pê kir. Li gorî daxuyaniya roja yekşemê têpayîn ku agirvest dewam bike. Ti ji çavkaniyên hikûmetê û yên leşkerî têkildarê daxuyaniya MSC daxuyanî nedane. Serokê MSC Nêsûr Gregoriya Verra ku weke Ivan Mordîsko tê naskirin diyar kir ku wan ti carê nexwestine tevlê peymana 2016 û pêvajoya bêçekbûyînê bibin. Serokê Kolombiyayê Gustavo Petro ku yekemîn serokê çepkir e û gerîlayekê berê ye ji bo muxalifên peymana aştiya 2016 red kirine dest ji çekan berdin hevdîtin kiribû. Hikûmet berdîtinên aştiyên bi muxalifên Farkê, artêşa rizgariya Netewiya gerîla, êzên paramilîter û rêxistinên cudayên Sûj dixwaze dawî li şerekê çekdariyê 6 salan bîne. Washington çi dike nikare dawî li pêra koçberiya ber bi snûrên xwe ve bîne ji ber vê yekê careke din pêreka dinya koçberan a bi hezaran koçberên ku ji welatên Amerîkaya navîn û Venezuelayê berê xwe dane snûrên dewleta Yekbûyî yên Amerîkayê. Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê bi pêlekedina koçberiyên neqanûnî re rûbirûmaye. Bi hezaran koçberên neqanûnî ji Amerîkaya navîn û Venezuelayê sihê cotmehê ji başûrê Meksîkayê derketin û bi hêviya ku derbasî Amerîkayê bibênketine serê. Koma ji sedan koçberan ku doh ji bajarê Tupçulayê eyaleta Chiapas a li snûrê Meksîkayê bi Guatemala'yê re birêketin, plan dikin ku tevî karwana koçberan a bi hezaran kes ya li bajarê Huxlayê rawestiyane bibin. Rayadarên eyaletê dibêjin karwanê koçberan ji 3500 kesê pêk tê. Kesên di nava koma koçberan de û wan rêxistin dikin jî îddia dikin jimara wan nêzî 7000 ye. Xelkên Kuba, El Salvador, Guatemala, Haîtî, Honduras û Venezuelayê ji ber xizanî û bi îstiqrariya siyasî li welatê xwe dixwazin biçin dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Meha borî, serokê dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Joe Biden avakirina dîwareke 32 kilometreyê li ser beşa Teksasya snûrê Amerîka Meksîkayê pejirand. Armanca serekeya vê jî zehmetkirina pêla koçberiya neqanûnî ya li ber welatê. Berêbînerên hêja piştî van nûçeyên alozî û şer û koçberiyê vê carî em nûçeyekê xwe jî bu here par vebikin. Doh li gelek welatên cîhanê rûnahiya bakur ku tê binavkirin li gelek welatan derket û dîmenên pir xweş bi xwe re da nîşandan. Me jî xwest em van dîmenên ku li gelek welatan derketiye bi bînerên hêja re par vebikin. Rûnahiya Bakur ku bi navê Aurora Borealisê tê zanîn gelek welatên mîna dewletên Yekbûyîn Amerîka, Kanada, Îngilîstan, Hungarya û Ukrayna derkete holê. Li Tirkiye jî bikarhênerên medya civakî wêneyîn asîmanê ku rengê pembe, sor û keskê xemilandî parvekirin. Bi sporên rojê dan xuyakirin zawiya heftê ji ber bahozeke jeomanîtîk ku dikare cîhanê bandor bike, li gelek cîhan dikarin rûnahiya Bakur temaşe bikin. Rûnahiya Bakûra ji pêlên kes ku sor pêk tê ji ber texrîbata qada mayîntîkê cîhanê di perelalên bilind an jî kêm de bi saetan tê çavdêrkirin. Ew rûnahî li qutbên Bakur û başûrên seriyê mayîntîkiyên cîhanî bêhtir tê dîtin. Perçeyên ku weke bayê rojê tê zanîn piştî milyonan kîlometr şonde dawiyê digihî ji cîhanê. Piştre jî ji aliyê qada mayîntîkê cîhanê ber bi qutban ve tê ber alîkirin. Li gor molekolên gazî yên ku ew dikîjan tebeqeya atmosferê de robû dibin, ew rêjeyên cudayên enerjî wekî dirêjahiya pêlên rûnahiyê derdixin. Ev yekê dibe sedema ku oksijên rengê kesik û nitrojen jî rengê sor derxîne.
هرچند جاران ji ber qirêjiya ronahiyê girtina vê rêzerengan dijwar e. Lê kamera an telefonên gelek kesan ji 4 aliyên cîhanê şeva yekşemê karîbûn ronahiyên Bakur bikişînin. Fîzîknas û sêrnasê navdar yê Îtalî Galileo Galilî di sala 1619 de têgîna Aurora Borealisê derxiste. Ev nav ji îlhama xwedayê berbangê Aurora û ya bayê Boris ya li gorî mîtolojiya Romayê hatiye girtin. Tê texmîn kirin ku qada yekem a ronahiya Bakur 30,000 sal berê li ser dîwarên şkeftekê li Fransayê xuya bûye. نوچین ما بداوی بون هر شاد و بختوار بن.